بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أرتھا او ایمان والا شنگ إراي نمتا جمعاگی نماز کی دمکتا خول ہونا کورک پدا ہائد اذان لورک پدا تھوائی یاونا چنگسلو اللہ بو ننگشنگ بگی مائکیدا امسنگ لائبای ونبنا چنگبا نماز کی دمک چت پدا اپن بو اویبا اچین اکوم لوینا مک تھدوک لمو مدونا نخوی کی دمکتا یامنا ہین نفبنی نخوینا خنگلم لبدی. جمعہ نماز کی حکم. جمعہ کی نماز بالغ پھاربا انا ایک یاودبا نپاگی متھکتا فرضنی. سٹی ٹاؤن نترگا ہنگنبا سامان نوینا پھنگما مفہمدا لائبتارادی. نپی نہا مسافر امسنگ انا بگی متھکتا فرض نتے مخوی متھکتا جوہر کی نماز فرض اوینی. کریگمبا نپی نہا مسافر امسنگ انا بنا جمعہ نماز سون بلاغلدی نماز اوینی. نماز جمعہ کی رکعت انی فرضنی امسنگ جماعت سونبا شرطنی. جمعہ نمت کی متک مگن. جمعہ نمت کی متک مگن یام چاوی سیگی متھکتا حدیث خر. ابن ماجہ کی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہائی بیرمی جمعہ کی نمت اتائی نمت نوینا کی سردارنی اللہ تعالیٰ کی مناکتا جمعہ کی نمت اتائی نمت سنگدئی ہینا متک مگن چاوی. اسی نمت سی اللہ تعالیٰ کی مناکتا عید الاضحیٰ امسنگ عید الفطر کی دگیسو ہینا متک مگن چاوی. جمعہ نمت کی اچوبہ تھودوکھر. اسی کی نمت سیدہ اللہ نا حضرت آدم علیہ السلام بو سیمبی رئی. اسی نمت سیدہ آدم علیہ السلام بو زمین دا تھابی رئی. اسی نمت سیدہ آدم علیہ السلام بو موت پی رئی. اسی نمت سیدہ متم عملی متم دودا بندہ نا حلال نی جب خودین اللہ نا قبول تو بھی رئی. ادوگا اسی نمت سیدہ قیامت وینی. صحیح ابن حبان کی حدیث امدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہائی بیرمی نمت نتابا امسنگ تھوک پا نمت سنگی سیدہ نمت امتسو جمعہ کی نمت تگی ہینا افبا نمت لیتے. تبرانی کی حدیث امدنا نہائی بیرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نوغما جمعہ کی نمت امدہ ہائی بیرمی مسلمان شنگ اللہ تعالیٰ نا اسی کی نمت سیبو نخوی کی دمکتا عید کی نمت اوینا سیمبی ربنی. ادونا نخوی اسی کی نمت سیدہ غسل تو امسنگ مسواک تو. جمعہ نمت اللہ دا نیجبت ہوں متم. بخاری کی حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا جمعہ کی نمت پونک سنگ دونا ہائی بیرمی اسی کی نمت سیدہ متم عملی متم دودا مسلمان نا نماز سولگا اللہ دا کریگمبا نیبت آردی اللہ نا سویدنا پی بی رئی. ادوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا مخود کا ارپی رمی متم دو یامنا لی. صحیح مسلم کی حدیث امدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ہائی بیرمی جمعہ کی نمت اللہ دنی جبت ہوں متم سی جمعہ کی خطبہ ہودگی نماز لوئی وفاو کی مرک کی متم سینی. مسند احمد کی حدیث امدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ہائی بیرمی مدودی اسی کی متم سی آسرم نماز متون دنی ہائی بیرمی. علماء سنگنا حدیث میام سی ارگا جمعہ نمت اللہ دنی جبت ہوں متم سی کی متم انین ہائی بیرمی مدودی امنا جمعہ کی خطبہ انیمک کی مرکتا امامنا منبر دا پھملی و متم دا امنا نمت تابگی خیتنگ مانگ دا. جمعہ نماز کی دمک مسجد تا تھننا تھنگ بگی افبا. مسلم شریف کی حدیث امدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہائی بیرمی جمعہ کی نمت وی بتا ردی فرشتہ سنگ مسجد کی تھونگ خودنگ لیپی. ادوگا مسجد تا احان بتھونگ لبا میوئی کی منگ ای. ادوگا متونگ دا لاپ کا میوئی کی منگ ای. اسو مینا متونگ دا لاپ پا میوئی سنگی منگ ای دن لئی. امامنا خطبہ سون بہو ودا فرشتہ سنگ مخوئی کی رجسٹرار دو تھنگ جل لگا خطبہ تابہ ہو کی.
Bukhari amsung Muslim gi hadis amdana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibirami madudi Jumu'ah gi numit kanagumbana farz gusal gumna iruraga ahan bada masjid thungladi ut ama qurban tawbagi sawab phangani ani subra thungladi san ama ahum subra thungadi jaw hameng amgi mari subra thungadi yen amgi aduga manga subra thungadi yerum amgi qurban tawbagi sawab phangani imamna khutba hawada farishta sing khutba taba sharik hoy Jumu'ah gi khutba Jumu'ah namaz sahi hoy bagi damak namaz mangda khutba ani piba shart ne karigi haibda Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam na Jumu'ah numit khuding khutba ani pirami khutba ani makki marakta phamba sunnat ni minbar da lepada makhutta chaisu pairaga khutba piba sunnat ni khutba gi matamda walonba amasung afaba nasihat tawbasu yade Muslim Sharif ki hadis anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibirami kanagumbana Jumu'ah gi numit khutba gi matamda mahaki sathi bu walolganu tumina layu hairaba tarasu mahaksu oidiraba thabuk tawrami Muslim Sharif ki hadis amdana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibirami kanagumbana khutba matamda lung macha pairadi haibadi sanaba taradi natraga makhut jai namaz figa sanadana leiraba taradi mahakna fujul thabuk haibadi tawroidaba ahenba thabuk tawre aduna mahaki Jumu'ah gi sawab mangkhare Tirmizi gi hadis andana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na khutba gi matamda khuklu thangatlaga makhut animak punsillaga phambadagi thinglammi Jumu'ah numit ki sunnat amasung adab khar Jumu'ah gi numit gusal tawba wajib sunnate muakkadani ujar natana gusal tawba thadok loidami thau taiba manam nungsiba atar taiba afaba amasung phajaba fi setba sunnatni Bukhari gi hadis amda Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam na haibirami miyoy amna Jumu'ah gi numit gusal tawraga thau amasung itar tairaga masjid chatli masjid jawraga famli ba miyoy ani gi marakta handokhlaga famde khutba gi mangda ngamli makhai namaz soli aduga khutba bu munna amasung tuminna taba taradi mahaki Jumu'ah sidagi lakliba Jumu'ah fawgi guna Allah Ta'ala na kokpi Tibrani gi hadis andana Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam na haibirami Jumu'ah gi numit iru bataradi gunah mayambu masam makhadagi hauna kokthokpi Jumu'ah numit ki sunnat namaz Sahih Muslim amasung Sunan Abi Dawud ki hadis tagi sabit ni farz namaz matungda Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rakat mari amasung rakat ani solammi masyhur tabi'i Hazrat Ibrahim na haibirami mahakna sahaba kiram mayambu Jumu'ah gi farz mangda rakat mari solba urammi Tahiyatul waju amasung tahiyatul masjid ki rakat ani ani si Jumu'ah numit khaki natte tahiyatul waju gi sunnat rakat ani waju tawbagi matung khuding amasung tahiyatul masjid ki sunnat rakat ani masjid changbaga solgadaba sunnatni Jumu'ah gi numit su songanimi Jumu'ah gi numit surah kahf tilawat tawba amasung darus sharif sonbagi fazilat Nasai amasung Baihaqi gi hadis anda Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na haibirami kanagumba miyoy amna Jumu'ah gi numit surah kahf ki tilawat tawradi mahaki damak mathangi Jumu'ah faw khas nur amgi mangal laigani Masnad Ahmad Abu Dawud Ibn Majah gi hadis amdana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibirami nakhoi gi numit singda noenda gi afaba numiti Jumu'ah gi numit ni asigi numit sida yamna darur solu kari gi haibda nakhoi gi darut sonba aingonda thunghalli namaze Jumu'ah thadokpagi hukum Sahih Muslim gi hadis amda Jumu'ah namaz sondaba miyoy singi maramda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hairami madudi ai pami kanagumba bu namaz solhalbagi hukum tawba haidi imam pobagi hukum aduga Jumu'ah sondaba miyoy singbu makhoi gi yum yauna mai thadokpa Nasai Ibn Majah Tirmizi amasung Abu Dawud ki hadis amdana Muhammad sallallahu alaihi wasallam na haibirami kanagumbana Jumu'ah ahum ujar leitabda adum thadokena thadoklaba taradi
Allah Ta'ala mahakki thamoida muhor fujalki. Asi hairaga nasigi video asida loijalle. Allah ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯖꯨꯃꯥꯒꯤ ꯅꯃꯥꯖ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯨꯟꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯧꯐꯤꯛ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯜꯂꯥꯍꯨꯝꯃ ꯑꯃꯤꯟ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯒꯦꯂꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯦꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯁꯂꯥꯃꯨ ꯑꯂꯩꯀꯨꯝ ꯋꯔahmatullahi wabarakatuh